payah nahan pelka penapar penare yang mangkat seala koa manter lancar bismillah kada alangan halal barokah. Panas tangkar tangan mun ojen ka ojenan lembur saare genteng ngarena seesa pereng terode pada musuh tatengke kencela sona saking dari terona engkau ala kau keras maale pagi tak melas man tergi sehat tergi kuat minta atuana keluarga seeroma asaporana kita bisa mampungan pikiran payah lesong tahan tak serno perlu katoloa mun perlu cetak eka sopoa lancar halal barokah. Samorana ale benih bahagia lepas sakit salah samorana ale benih bahagia lepas sakit. Tabuk sibuk so cinta tak urus ngurus tabuk sibuk so cinta tak urus ngurus wis Allah ko ala kowa penta jelas oleh pese lo sola soa cinta kandasnya repole.
setting padeng aurat jelok maksiat. Dalam surat An-Nisa dari ayat 2 lekor, dalam surat An-Nisa sampai ayat 3 lekor, edisa mahram iurut sebagai berikut. Ibu kandung, mahram, bapak kandung, mahram, preteng kandung, mahram, anak kandung, mahram, kompoi kandung, penakan kandung. Sekoca mahram, wudu lo betal. Sekoca mahram, salaman halal. Bedemu akut, bedemu abad. Dalam surat An-Nisa dari ayat 2 lekor, dalam surat An-Nisa sampai ayat 3 lekor, edisa mahram iurut sebagai berikut. Ibu kandung, Mahram, bapak kandung, mahram, preteng kandung, mahram, anak kandung, mahram. sepopo kandung. Apa bagi buruk? Sepopo. Sepopo. Mun sepopo benih mahram ping. Sepopo jia kening kabin bisa tetila ke bini. Serena benih mahram maka mun andi wudu nyeting betal. Ben mun muka aurat kakeh ikatela bi sepopo nah hukum haram. Apalagi asalaman hukumah pada haram. Tetimun sepopoh benih mahram. Oh, Lanjut. Antara mahram oleh jeling, antara mahram oleh setting padeng aurat jelok maksiat. Dalam surat An-Nisa dari ayat 2 lekor, dalam surat An-Nisa sampai ayat 3 lekor, edisa mahram iurut sebagai berikut. ibu kandung, Mahram, bapak kandung, mahram, preteng kandung, mahram, anak kandung, mahram. epar kandung. Apa boleh buruh? Epar? Epar. Maki kandung mun epar nak pada bi gila sepoperua benih mahram. Artena mun kake andi wudu nyeting ka perah hukum betal. Ben mun kake asalaman hukum haram. Bi lebih muka aurat pas celing bi perah hukum pada haram. Pada bi gila sepoperua. Oh, Ya reh tungaki reh. Sesetung reh benih mahram keng yang kebiasa bi orang. Coba mari reh. Coba lanjut. ibu TV, Mahram, bapak TV, mahram, tretan TV, mahram, anak TV, mahram. lagi na pipi. Le, laki na pipi
kena telok lah. Sepopoh, epar, laken bibi. Aja sebenarnya orang salah sangka, sangku mahram. Maka sepopoh na asalaman, maka parah foto muka aurat. Laken piping cium ta nangamun telasen tak oleh senyaman na beni mahram mun nyeting betalu do munasalaman ha ra muka aurat jeling hukum padahara mulai sekarang kebiasaan belum tentu benar, tapi yang benar harus dibiasakan. Sepenting adalah seneng merayakan tahun baru, kumpul bareng. Peng pagi bosan, liburan rawan maksiat, ngebes cewek sekang mukang, pamer aurat. Mending kumpul jajan, atik token, bakar, acara bakar-bakar. Bakar, acara bakar-bakar. Bakar, acara bakar-bakar. Bakar, acara bakar-bakar. Malam tahun baru senyaman jalanan. Malam yang hangat, malam yang ditunggu-tunggu, kami mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru, malam manter kita kepi, tambah sukses, tambah maju, ke haji. Hajat tahun setia tertetap. Bakar